državi, prema svojoj republici. Mi nismo oni koji kritikuju, napadaju druge, niti preziru druge, nego se ponašamo suprotno. I oni sa kojima se razlikujemo u programu, politikama i u politici ne doživljavamo kao smrtne neprijatelje, nego kao rivale ili protivnike kojima nastojimo objasniti da griješe ili im ponuditi bolja rješenja da bi oni išli ka tim rješenjima. Njegujemo tu širinu, to poštovanje čovjeka, jer je život blagodat svakom od nas koja je poklonjena od Boga i treba to iskoristiti, on brzo proći. Ja često govorim da je život ljudski smješten u vječnost i da u toj vječnosti kada ga posmatrate on traje manje od 0 sekunde tih naših 70-ak prosječnih godina života. A da li smo dobro iskoristili taj život, da li smo ga prepoznali, jer smo mi odabrani da se pojavimo, drugi mnogi su, drugi nisu, koliko je možda bilo mogućnosti. Prema tome, treba shvatiti da tu prolaznost, tu dimenziju prenesemo u stvarni život i trudimo se da svakog dana život nečim obogatimo, da ostane nekakav trag iza nas, da ga nismo procedali i potrošili bez veze. Tako mi politički život naše partije posmatramo sa namjerom da oplemenimo život u zajednici u kojoj socijalisti djeluju, da budemo konstruktivni dio svake lokalne zajednice Republike Srpske, da bi se ona razvijala bila naprednija, progresivnija. I želimo također reći da to mnogo ljudi vidi. Da mnogi ljudi podržavaju i razumiju program ideje socijalista i da staju iza tih ideja. Ono što još uvijek ne može da bitno ili jako ili naglo promijeni stanje jeste nekakav osjećaj da li je to moguće. Pa onda ljudi gledaju ko je jači pa staju iza jačeg. I kad nisu zadovoljni sa tim kakav je taj jači, stanu iza njega podržaju. Tu komponentu svijesti našeg birača, građana treba mijenjati, ljude treba učiti da se trude kada im dolaze ovako na tribine, da ih konkretno pitaju, da ih primoraju da govore o životu, o programu, o razvoju, o tome kako mogu nešto promijeniti, šta je to konkretno, ne mi ćemo, tu ti reci kako ćeš, evo ja sam sada rekao kako, kroz vladu, kroz skupštinu, pa programi, pa ovo, pa poseban program podrške. To su već neke konkretne ideje, volio bi da dođe neki drugi pa da oni kažu da li ove ideje imaju smisla ili imaju oni bolje. Umjesto te priče narikanja o tome da su svi lopovi, da su svi zavjerenici, da su svi prodane duše, da su samo ovi drugi čestite duše i tako dalje. Mi socijalisti ne nasjedamo na to. Zato želimo da razvijemo, kad već imamo priliku ovako da u miru možemo govoriti, kada je manje ljudi, onda da im savjetujemo kako da razvijemo tu političku svijest i da primoravamo ljude da djeluju tako da tražimo rješenje, a ne da se samo kritikujemo i ružimo, nego da kogod dođe da tražite od njega rješenje, da ga uzimate za riječ i da on tu svoju datu riječ garantuje, pa kad prođe neko vrijeme da ga pitamo jesi li ti ono što onda reče obećao, završio ili se trudio bar da to završi, da vidimo gdje si u tom međuperiodu.